Molweni guys, ndiyanamkela nonke kwezi Chisabe Entertainment Channel. Uthando Nesthembu lufikelele kuvuthondaba guys. Mpumelelo ubuyile eGoli uthi wohlulakele, impilo yakhona ishesha kakhulu. Uthi ufuna ukwakha umzi azolusa inkomo zikababa wakhe. IGoli alidlali nezingane limqumbe phansi. Mpumelelo uthi ufuna ukudablisha konke okwenziwa ngubaba wakhe. Yo, andoyika ke guys, isithembu esingaka lo mntana uzosithini. Uthi sele eredi ukuthatha abafazi ababini ngexesha elinye, njengoba esithembisile uba uzodablisha konke okwenziwa ngubaba wakhe. Inene iziganeko zisencochoyini kuMpumelelo. Ubaba wakhe uyamxelela uba who to marry and not to marry. Guys, izinto zikwivuthondaba. Uthi ubaba kaMpumelelo no, ungamthathi umama wezingane. Iyo kuVuyokazi nakumama kaMcebo kayise. Inene ukungazi kuyafana nokungaboni. Yini uVuyokazi wasele ezithembise kangaka ukuba ngumamkhulu? Mpumelelo ubaxelele eziqhitseni abazali bakhe uba njengoba eplana ukugana akazuthatha Vuyokazi okanye Tirelo, uzothatha intombi nto, okokutsho ivirgin. Guess what ke guys, ubaba uMseleku uyamsapota unyana wakhe. Uthi makangathathi omakade bona. Namhlanje ubiza uVuyokazi noTirelo ngomakade bona. Uyamyala uthi angalinge athathe intombazana engasithandiyo isithembu, engahloniphiyo nenengane, nezibizwa ngoba iyakholwa. Iyo saze salithwala idombolo. Simenzeni kanti ubaba uMseleku guys? Uthi sibogogo omahambe bona, thina sinengane. Ngelo xesha how I wish to be Mrs. Mthombeni. Eneneni guys, ibuhlungu lento izokwehlela uVuyokazi noTirelo. Andazi uba amazwi okuyichaza ndingawathathaphi. Nithini nina guys? Mna ndixakekile ukuba yena ubaba uMseleku washada umama wengane yakhe, his first wife uMasaul. Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.